akuzisitsho lapha ke council umkhansila bani wanga. Hayi ngiyathaba ukuba lawe mthathu wendaba. Mina ngumkhansila walaphelwa Gwelo ku Ward 7 koMdubiwa uBenjamin Mbhala eVunku eMidlands. Lapha ke councilor siyabhoda sixoxa labantu lapha abantu lonyaka kukhanya isomiso komile la. Ya komile kakhulu komile kakhulu abantu befuna nje ukuthi bazisebenzele babe lokudla ukuze bakwanise ukufundisa abantu babo but umumu khanya ngani yasiphika ngoba kathesa abantu bavele bajayela ukuthi khona noma kwaze kube lendlala enjani but ngoDecember kumele izulu line so abantu besithi izulu elincane lelo bafaka salima konke okuncane kodwa ke kathesi izulu selisibalekele asazi ukuthi kuzahamba njani ngoba kathesi khonokho okwenzakalayo ukwenza ukuthi khona esigabeni kube lamasela sibe lama robberies amathathu yona liviki khona phakithi isigabeni sakosukunenge abantu bangebeza ukuthi ngithengisa inkomo kumbe umntana wakho lotsholiwe kumbe kunjani bekubonakala umalayitsha evele egoli kumbe eBotswana ethwele izinto inxele lezi izinto eziyankhona ziyabe zidlula lezi ezinye zakho izole sesikhona ziyabe zincela uphutho lokuncane phakathi kwemoto yona leyo abantu bakulanda ebusuku bafuna ukugogoda bafuna ukuthi bakubulale into kodwa ke in general abantu bevele bephila ngokukorokotsa igold nawo kathesi yakwazi la umgodi manje kube lendawo eyithiwa igold kambe lingayigebha yini uzokwanisa 20 years 30 years igebha ngamakhuba so far kathesi le mgodi angkhona kayisakhiphi into sezinzima akusela abantu basakwanisa ukuthi baziphilise but besikhangelele nje ukuthi uNkulunkulu ngabe ithi izulu liyana uhulumende bebisile inhlanyelo ama fertilizer abantu baqayisa ukuthi wonke imuzi every household wathola but now iproblem esikhona ukuthi akwaze ngibazange balimi vela abalimanga total umumbulo ubona lapha senzakala ngancedwa i-rain gauge so sasifundiswe ngabadomeni ukuthi ungayibona i-rain gauge yakho nxa kuyukuthi wawudulile wachaya amagodi akho ugatshopo intwasa liyana ingazibe yi-23 2023 hlanyela so mina ngayibona iyi-2023 noma engagcwalisanga sifula ase ngathatha amagodi lana ngafaka umumbu wamphansi senze ukukhugula mbijana inhlabathi phezulu ukuthi umumbu uphume umumbu waphuma kwaze kuye umfefezo nje kodwa kathesi yikho lokeni lapho so benithembele ukuthi nxa ingabe lingabuya futhi kwesibili 100 kodwa abaningi abala indima eyodwa ephumileyo kanti kwazi kuzaba serious nxa ukuthi abantu abenza ngalo so besikhalela ukuthi nje lapha kimi nxa kuyikuthi izulu lingabuya nje kanye nje linokuzwa ukuthi umfula uyagcwala I think athe kuzaba ngcono ukuthi sikwanise ukuthi sisupportane ubumbu ngoba khona esigabeni noma abanye bangawutholanga edlonga abantu bekwanisa ukuthi umila uye komunye akuthenzele igogoko uyakwanisa ukuthi uphile so yikho kukhona Kodwa ke kunjani ngendaba zakho ze-development kule ndawo? Right, i-development ibizama sibili ukuthi bekhona sisebenza kuhle lo MPU Omega besile bridge lapha libambanisa iWard 4 inkawana lemdubiwa so ibridge leli lokho lisakhiwa alipheli kuhle asazi ukuphambanise kanjani ukuthi lingapheli so ku development lapha yiyo kade sikhangele khona now sama irrigation indawo yakithi le Ward 7 laba lama irrigation ayi2 irrigation eMdubiwa kuzozi irrigation emambanjeni nga zonke lezi irrigation azisebenza but so ngazani kade sibazama ukuthi bavuselele liya ngapha kithi emambanjeni kulabadoda akhona lapha ngama NGOs awesiphi incedisana le government yiwo abathi bona bazaqalisa next year ngoJanuary but ngendaba ze COVID-19 lezi asazi ngibona kuzaphumele because kathesa abantu sebetrainiwe ama greater scheme abantu abasebenza bengaphandle kwe-irrigation yona irrigation yankhona vele ingena ilabantu 168 abantu kababhalanga abantu basala ngaphandle so laba ama-NGOs afuna ukuvuselela laphana basebesithi ebantwini thina lina lingangeni 168 kodwa abangaphandle laba kumele silifundise ukuthi kube ngoma-projects okukhona ukufuya inkukhu ufuya imbuzi ukufuyani so kathesi isikhathi sonke lesi bebebhizi betrain abantu ukuthi khona ngona bangaziba uJanuary lwaqali nxa kwesikhathi ngavula irrigation kuzaba lokungconywana abantu noma ngazi baswele esikorokodzeni kodwa bazagijimela ku development leyani yangale eHlagari layo Omega bezama la ukuthi acha ipressure lapha chaya khona ukuthi ubinwe ingavukelele nxa ingaba khona so far it will be so good Kodwa zomba ngazona kuthule kulezi nsuku kula kudlongdlongo
no thina lapha kithi elogwelo sofa ade ngakawubona udla weqiniso elihle singabantu abazisanayo even noma uyi opposition uyi ruling party opposition ayikasi lamangama even last election lezi zadlulayo zange ngibone umuntu wachaya omunye wathi kube sasaba le policy yokuthi kasifuni umuntu obuye egqoka amaglass ovele Harare kumbe ovele eBulawayo kumbe ovela ngapha azosixega la asuke lapho sesixegile asuka gadi legabuyele lapha abuyela khona thina sisale sizakhamuzi sesala siyakhalelana lapho umnyanga afela sihamba siyegebhelana sigcibelana so nge politics uthi sibuye sizoxegwa ngamanye abantu nge politics asuka sikuvumi lokho so sakwala lokho ayisiyabonga mpala yayi siyabonga Jesus kusasa ngani ngahlala libuye sizolezi highlighter sibone umgwaqo gradiwe uyagradeka sibithi sesiphanjaniswa le bridge kuphela ayisiyabonga